administracije opštine Grocka. Evo sve pozdravljam i u ime domaćina i u ime muzeja grada Beograda. Grčko nadišno Vinče se nalazi na samoj obali Dunava i malo je zaista tako značajnih arheološko nalazište u svetu koji imaju tako dobru poziciju. Nalazište se nalazi na koridoru 7, na koridoru 10 i na budućem koridoru 11. Znači nema nevjerovatno važno strateško mjesto. Nalazi se na onoj neposrednoj blizini Beograda kao savremene metropole. Upravo je to bio razlog tako dobro strateško mjesto što je pre 7.500 godina u Vinči praktično jedan od prvih evropskih gradova. Naime, u Vinči skopavamo ostatke prvog evropskog grada. Praktično u Vinči su živjeli prvi gradski urbani Evropljani. To znači da su oni živjeli uglavnom od trgovine i od raznih zanata. Naime, Vinčanci su bili veliki trgovci, veliki svetski putnici, oni su uspjeli da stignu do obala Egejskog mora, do obala Jadranskog mora, do Srednje Evrope i sa tih velikih putovanja oni su donosili jako neke važne predmete i materijale i sve to praktično može da se vidi u jednoj novoj izložbenoj postavci na samom nalazištu koja je obnovljena negde u septembru prošle godine. Imamo jednu jako skromnu izložbenu, jako skromnu prostoru koji će nam ispričati zaista jednu nevjerovatnu priču. To je priča zapravo jednom nevjerovatnom čudesnom vremenu, naivnite naime vreme koje je poznato kao najdužem periodu mira u istoriji ljudske civilizacije. Nekih 1000 godina bez rata i praktično to je jedan od najsvetlejih perioda u istoriji Evrope. Rimski pesnik Ovide nam je nazvao to vreme zlatni vek ljudskog roda. I upravo vidimo to zaista čudesno vreme, naš prostor je neko kulturno, ekonomsko i trgovačko središte tadašnje Evrope. Tako da, ono što je zanimljivo, to što praktično mi ne baštinimo samo Vinču kao neki spomenik kulture, spomenik od izuzetnog značaja. Kao praktično mi baštinimo kroz taj spomenik neko izuzetno vreme. Praktično to je vreme, znači ne samo bez rata, to je vreme kada je postojala možda jedina jedinstvena praktično ravnopravnost spola, dominacije i praktično oni su baštinili, naši daleki predsi su baštinili sve one vrednosti koje nam mi danas težimo. Tako da dolazak u Vinču je praktično i povratak u neku budućnost. Praktično to vreme i vreme neke naše zaista budućnosti, sudeći po onim vrednostima koje su oni bili tada osvojili. Tako da evo ja vas zaista pozivam da dođete u Vinču i da vidite zapravo čega je ta Vinča. Znači, postoji zaista jako puno razloga zbog čega biste došli u Vinču. Osim samog značaja nalazišta tamo, s obzirom da se Vinča nalazi na samoj obali Dunava, normalno postoje jako puno uslova da tamo dođete na ceo, praktično jedan izlet na ceo dan. U neposrednoj blizini arheološkog nalazišta se nalazi i ogledno dobro Radljivovac, gde zaista ima jako puno zanimljivih sadržaja od Malog Dunava, edukativnog programa Malog Dunava, to normalno podruga vina, tako da zaista Vinča vam pruža mogućnost da ostanete ceo jedan dan i da probate zaista jedan prelep dan u samoj Vinči. Evo od mene toliko, ja vam se zahvaljujem i normalno očekujem vas da dođete da nas posetite. Hvala.